خب саволи дигар. фарзандо тоҷикиро фаромӯш кардан. ҳоҷи бобо, барои минбаъдҳо насиҳате кунед, зеро мо беаҳамиятӣ кардем, пушаймонем. кадом бародаре гуфтааст ки фарзандои мо дар русия тоҷикиро фаромӯш карданд, ҳозир пушаймон шидем. хай барои минбаъдҳо мақсад насиҳат кунем, то ки ранги мо пушаймон нашаванд. худо баракат шуд. якоми бародари ғамхоре будааст. ман вақте русия рафтам, бародарои азиз, ҳақиқатан ҳамин чиза эҳсос кардам ки бародарои мо бисёр бепарвоӣ карданд, бисёр беаҳамиятӣ карданд. бачаҳоро бурданд мақсад дар садикову дар мактабҳои русӣ. хаяк унҷа да ҳаминай бояд вай хона. вақте ки хонданд, тамоман забонҳои тоҷикиро гум карданд. ҳатто хона меоянд, падару модарам бо онҳо бигем ба русӣ суҳбат карданд. дигар тамоман фарзандо ҳозир тоҷикӣ гап зада наметавонанд. ин бигем як нофаҳмӣ, як ҷоҳилӣ, як нодонии ҳамун падару модареро нишон медиҳад ки вақте фарзандошон забони тоҷикиро гум карданд. ҳоли инҷо ман як ду шеъри ҷаноби лоиқа нависондам ки гуфтааст: ҳар гаҳ ду тоҷике ба ҳам русӣ сухан кунанд, зинда ба зинда модари худро кафан кунанд. ҳар вақтое ки мега агар ба шарте ду тоҷик бо якдигар агар русӣ гап зананд, модари худшона зинда ба зинда кафан карданд. сухани дигараш: заҳр бодо шири модар бо касе ку забони модарӣ гум кардааст. касе забони модарии тоҷикӣ хича гум мекунад, ҷаноби лоиқ дуои бад кардааст. гуфтааст ҳамун ширеро ки аз модар хӯрдӣ, вай барои ту заҳр шавад. ки ту аз модари тоҷике шир нӯшидиву вале забони ҳамун модарита гум кардӣ, ҳамун шири ҳамун барои ту заҳр бодо, на шир. бародарои азиз, алло лоиқам лоиқ ки яке аз шоирҳои мо шумо буд. худо раҳматшон кунад ки маълум аст аз суханҳош ки миллатша дӯст медоштанд ва ҳамчунон онҳо на танҳо ин як миллата дӯст доштанд, балки диншона дӯст медоштанд, балки дурандеш буданд, ақл доштанд. ва ин гапҳоеро ки ин ҷаноби лоиқ гуфтанд, марҳум гуфтанд, то ҳол бо кам гуфтанд. манам мегӯм ҳақиқатан шумо дар фарзандотон бисёр ҷабр кардин ва зулм кардин ки онҳоро аз забонҳои тоҷикӣ маҳрум кардин. бисёр хато кардин. ман дар ҳамун дониши ту ё заковати ту ё ақли ту ҳайронам ки барои забони русиро ёд гирифтан ин қадар ҳаракат кардиву сай кардиву чаро забони модариам ки як забонай, бо ин забон афғонистон, бо ин забон ирон, бубинед ки як ҷамъи зиёди олам бо забони форсӣ суҳбат мекунанд, ин забоната аз фарзандат дур кардӣ. мардум барои омӯхтани забони тоҷикӣ ранги чихеле ки ту забони русиро ҳаракат кардӣ меоянд, дарс мехонанд, маблағ сарф мекунанд, вақт сарф мекунанд ки забони тоҷикиро ёд бигиранд. яъне ин фарзанда бародарои азиз, шумо дар ҳаққшон зулму ва ҷабр кардин ки инҳо ба забона гум кардан миллатшона гум кардан, таърихшона гум кардан. инҳо бигем ҳатто дигар ҳамин тоҷикистон барои инҳо дигар мулк, ҳатто бита дилш дигар гарм нест, дигар дилш ҷӯш намезанад ки тарафи тоҷикистон бияд. ё ҳатто падару модараш, бобову момаш ҳам ҳатто дигар на шинохтан мехоҳад, на рафту омад кардан мехоҳад.
از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی به همه شما من مراجعت میکنم، فرزندا را حرکت کنین زبان مادریشون گم نشود. پیامبر مون ببینین در حدیث ها میگذرد که امام حسن که ما اگر فرزندامون یگان چیزا که اگر یگان چیزی چیرکه یک چیزی بگیم از زمین افتاده را وقتی میخرد چیش میگیم کیخ، میگیم کیخ، یعنی حتی همین کیخی که از زبان تاجیکی ما های پیامبرمون میگه در امام حسن میگه میره استفاده کرد. امام ابو هریره را حتی میگه یک بار گفت که اشکم درد، یعنی شکم درد گفت، همون اشکم درد با زبان فارسی گفت. حتی برادر عزیز زبان مادری تاجیکیش از ذهن بچه‌هاتون دور کردین. بسیار جوابگارین. بسیار در این برادر عزیز شما چی گویم آخه خیانت بگم، جبر بگم، هر چی بگم مقصد شما در حق فرزندای کار کردین. من اینا در روسیه دیده بودم. من در همونجا تاکیدتون کردم که کاری خطا کردین، کاری نادرست کردین. این یک طرفی نادرستیه. طرفی نادرستی دیگه تونمه که فرزندا را ای تربیه‌ای که مردم خودمون داشتن دور کردین. بسیار تون شکایت کردین که وقتی بچه‌کمون به بالغ میرسه، دخترکمون به بالغ میرسه، یک کار میگه فرمانش میتیم، میگه که تو حق نداری که من این گپ مرا بگویی. من علاقه مقصد سین سالم رسیدگی ها زیر بالا شکایت میکنم. حال تایی بعد برادر عزیز ما زندار بودیم، ای مادرامون میترسیدیم. زندار بودیم، ای پدرامون میترسیدیم. این تربیه نازنین بهترین را که دین ما، مردم تاجیکی ما داره، ای برادر ایرا نه در روسیه میاوی، ایرا نه در فرانسه میاوی، ایرا نه در امریکا میاوی، در هیچ جا نمیاوی. ای همه بدترش همیه که با این تربیه که شما کردیستین پگاه تو پدر و تو مادر این فرزند هیچ وقت نگاه بین نمیکنه، هیچ وقت شما را تامین نفقه نمیکنه، هیچ وقت دستی تو را گرفته و مقصد تو را یاردم نمیکنه، برای که از این تربیه ما فرزندا را دور کردیم. شیخ سعدی میگفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی. این خاری را که تو کلان کردی سای تو ای پگه خرمانه ای خار میخری. برای این برادرای عزیز، برای برادرایی که دیر نشیده است این سخنهای مرا در ذهنتان بگیرین. فرزندکای شما مسلمانن، تاجیکن، زبانشون همیشه حرکت کنین، زبانها را گم نکنن. بگذار روسی را یاد بگیرن، بگذار انگلیسی را یاد بگیرن. من آدمی را میدونم 10 زبان میدونم، یکی زبانی با تاجیکیش میدونم. زبان دانستن یگان جای گناهش نیست، ولی زبانش فراموش کردن این بدبختی ای. گفتی لایق که همون شیر مادر برای توری مادر، برای توری پدر زهر شوه که این فرزند شما زبانش گم کردین و فرزنداتون تربیه کنین. من چند خانه شما در مهمان شدم، فرزنداتون در بحری بالا بچه های صنف 8 10 نشستگی و تلفن‌ها دستشون بازی دارن و پدر و مادرها خودشون بیچاره دسترخوان میارن، خودشون چای میارن، یک بار همون بچه پیش تو نمیخیزه. هیچ درک نمیکنی که تو چی کلان کردی سای. برای همین برادرای عزیز و گرامی از راه‌های تربیه فرزندا را آگاه کنین. بچه‌هاتون کدامی دیر نشده است حرکت کنین که زبان گم نکنن. خدای مهربان خاتممون به خیر، ایمانمون با سلامت نگه دارد و الله مهربان توفیق عمل کردن به آنچه که شنیدیم بر یکایک ما و شما نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.